Bulan! Bili si Day ang una. Ako ang una, ako. Avatar. Okay, so start the game. The last game for today is Draw It. Wala kami tawag sa mga game. Kaya kami na nagbuhat-buhat ani. Ay, Pictionary. Bright. Sige, Pictionary day ha. Sige, go! Na. Na. Cave. Umbrella. Sword. Tama, si Isha. Yeah! Coin. Fish pond. Mat. Sand. Muna. Under the heat of the sun. Rock. Ang category bread. With bread. With bread. Dili. Pizza. Di, ang anything under the sun kay anything man jud na. Anything ba Na. ya? Ay, Oh, like bisan unsa lang jud. Dapat mag-ask mo. So, dapat mag-ask mo. Tao, Oo. bagay, hayop. Mag-ask mo dapat, ana. Hindi ko ulit na under the heat of the sun. Dili. Food na siya, food. Tama Random na food. Yung si food Shine. daw. Potato. With bread. Hash brown. Nugget. Ayan na, lagi. bread. Dili. Nugget. Tilapia. Joy, sudan. Dili. Saan? Dessert. Muffin. Dili. Coffee crumble na ice cream. Dili. Cookie. Tama. Cookies. Tama si Chan. Chocolate chip Kapangit cookies. eh, mo cookie, oy. Cookie nga na. Usa ba lang na Color shake? brown. Grape pa jud ang chocolate chip. Ready, set, go. Tao ba ito? Lava. Tao. Something sa tao. Tao. Peteros. Ay. Muscle fiber. Ice. Muscle. Oh, si Shine. Piti. Bahala mo diha, oy. Egg yolk. Egg. Sorry, Egg. side up egg. Flower. Ampalaya. Gleos. Gamit. Gamit. Oo. Makita Gamit sa ba ito? bahay. Crunchy. Ay, ano? Crunchy. Tama, Joy. Crunchy. Nice, Uy, crunchy. inuwi ako ganyan ko yun. Naman si Kim. Hindi naman pa rin makuha. Tao ba ito, Chel? Hindi. Bagay. Ayop. Pwede Gamit. sa hindi. Gulay. Bagay. Color. Dili. Dili ganit pagka... Oo na, Ay, pagkaon. Itlog ko maalat. Pagkain. Pagkain ba ito? Pagkain. Talong. Bejam. Hindi. Ube halaya. Ano? Kamote. Cheflan. Kanang... Ube, cheese dasal. Ako na. Okay. Ano, nakalimutan ka sa Siya. ako ito, Ay, sige. 1, 2, 3. Hello yan, Kim. Gani. Tao. Baso ni. Matcha drink. Ice coffee. Kain ba ito? Flower water. Guilty. Flower pot. Tama si Chance. Hindi pa kanina tapos. Galing. Ito yung answer. Padayon, lay. Milk tea. Milk Cute. Cute. is na humandod kag drawing. Ang man. Whiteboard, computer, laptop. Tao. Dili. Painting. Bagay. No. Ay, oh, Bagay. yes. Picture Makita frame. sa bahay. Yes. Frame lagi. Gadget. Sa kusina. TV. Mo na yung drawing Cutting game. board. Tama Cutting board. si Chance. Tama si Chance. Isa daw. Unsa? TV. Gamit. Bat. Sudlay. Straw. Plancha. Ay, gamit ba ang ano? Ang unsa, Joyce. Gamit ba na? Ladder. Dili ka na. Pagkain. Pagkain. Breadstick. Alam niyo ito. Sigarilyo. Siko. Ay, gamit ba yan? Hindi. Gagamba. Coronavirus. Tao. Yarn. Rambutan. Chocolate. Yarn. Dili tao, dili bagay, dili hayop. Pagkain. Hayop. PRT. Porcupine. Porcupine. Hindi. Hedgehog. Eater. Hedgehog. Porcupine. Unsa nga yun? Green light. Ulo, kinsa naka-answer green light? Ako. Kumalang din niya yung... Ay, sorry. Ay, how'd ko mag-drawing na kayo? Wala pa, mag-guess na dahil ninyo. Bitaw. Okay, nag-start na ako. Marlboro.
Music. Triathlon. Bed. Finish Bed. line. Bed. Bed frame. Treadmill. 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 Ay, oo. Tama, treadmill. Nag-triathlon. Huli Triathlon. Para siyang finish. Okay naman ako. Tao. Bagay. Donut. Ligid. Clock. Scrunchy. Katol. Crunchy. Awa, Joyce. Answer siya. Scrunchy. Na di. Hala ka, Joy. Kim, Kaya na nag-drawing yung scrunchy kanina. Ano si Joyce na. Ayun, na si Kim. Kay dili na siya answer. Ano naman si Kim? Hindi naman pa rin makuha. Oh, hirap ng drawing ni Isha. So, kayo naka sa game, Baboy. Share. Along as character. Dili. Gamay na Hairband. share. Kanang Kaya ano. sa next Game pillow. Boy. Kung sa ka na sa Game Boy. Controller. Game Boy ka na sa PSP. Controller. Ako, Kasi ako Teki. joystick na. Gusto mo tawag na mo, anak. Katulog ni Sonya. Isa na, Joy. Hindi mag-iyaw-yaw, Joy. So, kayo Joystick mo tawag, anak. Ang joystick. Joyce katungana. Kanang pangkaraan. Kanang ginagamit sa Tekken sa Bukog. road. Bracelet ng Bracelet. Cartier. Braces. 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 Pandora. Braces. Braces. Isaw. Sama na. One. Train. Barbecue. Train to Tama, barbecue. Busan. Barbecue ba yan? Baluman. Kiris Sus, daw. paghilom dira Joyce, masi kabalo mi ana, dili na mo na mahulaan kay pangit kay kag-drawing. Kanya kung mahulaan niyo mo ni. Oh, matila. Banana. Salami mirror. Ayos man eh. Light bulb. Red bulb. Kapangit. Ipsay. Mushroom. Pinaypay. Paypay. Dili. Broccoli. Dili. Three. Dili. Brain. Pinaypay. Dili. Tao ni, ay part sa tao ni Joyce. Dili. Ano? Bagay. Pagkaon. Friend. Chicken. Kasi part. Drumstick. Joyce, what the shit? Kaya di ka mag-drawing. Diba ni how Joyce pero pangit, Jude. Kabalo ka? Ako ba na ako kay Murat at mo paypay? Mura sa utok na ang buhat. Blackboard. iPad. Picture frame. Tissue holder. Oven. TV. Ay. Oven. Cassette tape. Oven. Oven. Tama. Anak, mag-drawing Joyce. Oven. Start lang ko ha. Mag-start lang ko kay Tao. Dugay niya ako pa. Tao. Si Pacific Lenny din na of tao. Sininiya. Sininiya. Dora. Dora. Sininiya man na. Doctor. No. Dalmi. Si Dalmi. Si Medusa. It's me and my jowa. Si Queen katong si Queen kinsa to siya? Queen's Si Gambit. Beth Harmon. Dili si katong si Beth Queen Harmon. nga Queen na katong Yasmin. pangit. Yasmin. Taso na to yung hair. Dili. Nasa isa camera. Ikaw. Si Tina. Tama si Tina. Kim. Tama si Kim. Si Isha. Ah, Si Isha daw. yeah. Buhok sa ilok ni Shine. Ish. True friend, good ko ni mo, Wow. Ish. Thank you. Oh. Sige. Ah, Hawa! Man na. Notebook. one. Balay. Bag. CPU. Dili. Tapos pag igon ba kung Lansya. tama meron din. Dili. Grater. Cheese grater. Bag. Storage. Printer. Bag. Kulungan. Uy, bag. Magtarong dira is. Naghana, Sanina. naglinya. Cabinet. Spark up. Glass house. Closet. Box. Santek. One. Tanang Rubik's hamster. Tanang butang naglabhon nun. Tama si Shine! Pangita po dahil na. Hindi ka nag-Rubik's Cube. Grabe ka pangit. Mura magbalay nga ambot. Kung ani magod ng Rubik's Cube. Cube. Dili ko na ang Rubik's Cube. Ani man Ang gilas. Paghilot Ano na man Joyce, yun? oy. Magpakitang gilas pag yun ka. Si Dosan. Chance. Si Kuan. Dalmi. Si Lisa. Si Malu. Oh, kay Naing Ani. Tawa ha, morning highlight na akong ginabuhat. Si Joyce. Ikaw. Si Joyce, kay Naing Kuan. Joyce. Oh. Okay, so that's it for our video. Pag-hi mo, pag-bye. Bye, guys. Don't forget to like and subscribe and comment down below. If you Comment have down below. Notification bell. suggestions. And share my code Elisha Carlisle for a Yeah. 10% off
with these purchases. Get a 10% off at Pritong Manok.